ebirabo baba nsaba ojo osima amaiso galata nzira buyinza bukulagira aye engeri kompere kubogera ku mubwire bwo nkusaba oide osime ebirabo byabadyope bino gafuuka amakula mama ine bantu eyo nente y'omumaadi tuduuba nti olwaleero baba ajja kulya paka ate bano abantu b'ebuyende balina obusobozi ogikalirira kansabe meeya owebukungu ajogerere ente y'omumaadi bana mulinde katuukira gyo mumaiso agirisiivinge kyarisiivinga gafuuka amakula ndakumalira nsabe abatuweire ente bende okusoma mwitenge eno mumaiso wensaba neyo okwogerera ente y'omumaadi neyanziza ino owekitiibwa minisita neyanza ino Isaife Kyabazinga entembeeta gyatutembeesemu ng'obusoga ente wano ebukungu tutenagaba nte endala aye olw'okuba abiseninda ife tusazeewo tuleeta ente ebiri ed'omumaadi era Isaife ndakulogera ekisembayo ente eyo wakuba era Isaife y'amagezi mabitirivu aye abandi abanagirozaaku amagezi gaidaba mabitirivu ino Isaife ndakulopera nti tukoba tuti Isaife Kyabazinga funvuwa obufulu bufe aye nende kulopera nti busoga obufulu tibukafa neyanziza Isaife lata aireku nihonalebo katali aine ebirabo byo sebo katuukira osiima kansabe abakyala ba Mothers Union kubenga mwegaita ku Reverend ngayogerera ebirabo ebiraku Reverend ate baba ono ngobi baba Kyabazinga awani mama tusangaire okubabona kwebukungu nze Reverend David Sabiri Ngobi kulwa Church of Uganda abaana bo basiimye okuleetera ebibala naddala mu miti gy'oli teekateeka okusimba ebibala ebiviira irala mu busoga ba Mothers Union balijabyetiika babikuleetere baba tweyanziza ino baba abona abaana bo aba Reverend bakulira sebo era oli babona Mothers Union nsaba ow'emmotoka asembere mu maiso babitooleku ba president ng'owakatikiro miri batabane bo abatuweire ente era baba saawa enaatuuka ndaboogera amaina wabula kansabe chairman wa Greater Kidera abenga presenting ente esooka motoka esooka ate ayogera emulimi lwaife lwotegeera wano ekidera era wewava bayirange mwasonyiwa nkwakwindula olulimi iso tuli baliisya emotoka y'okusooka twekwaita abantu bakidera era baba ife tukutoneire emotoka eyo ng'abantu babuyende era webale kwidda ninaife okumutulaga twawuliranga buwulirayo okomye tubekanje budaada bwange dada eyasimba ifumo ng'ava ebunolo n'eno twakuwaire emotoka ey'esooka ey'ente okuva mu bukulembeze obweno obwebuyende obwegombolola baba siima ente eyo katuukiro ogiikirize gafuuka amakula agaise bantu kansabe omulangira Gideon abenga ayogerera emotoka eiraku lata waife Kyabazinga wa busoga amaina ninze mutoro mukulusi Gideon ate omulangira wa tuli kusaba nti ikiriza osiime tukwirizeeku ebyo ebintu bibawa abantu ab'ebudyope mulimu ente ediva mu bantu abakwenda kinoomu mwabamu ente da district local government mwabamu ente da sub counties edikola Buyende district baba ni mama muwangale
baba Katukiro siima ente dino abadyope detwaire okubyaleera Irundu Bugaya Kagulu Nkondo Buyende Kidera paka Bukungu nti dituke mu Lubiri ebudumbula gafuke amakula. Isiwo aiti sefene abakule kuteso atabaira akulira security kumugolo guno. Baba olini muwalawo Sara Kitambala igabire abantu bacha bazinga nga bagisimba. Baba era motoka yene yeri kwiraku erimu embuzi ina Katukiro siima odikirize gafuke amakula. Ine bantu webale kwida mama lyo neisano ly'abadyope lyebakulaga tusangalire irala ise bantu kye bazinga siima ndete Katukiro owa Bugabula bibi abenga omwana omuli omulangira Gideon babo yatuwaire ente Buyende district of government etuwaire ente 5 Honorable Kanaku Maito chairman wa 5 ente Engineer Ndase Katumbya Patrick Owenkonde ente abanda waida abaisega gabe waida nga bakulembeirwa Ngobi Yoweri batuwaire ente Omumbeda Kadogo Owebudogo atuwaire ente Honorable Lubowa Po atuwaire ente CPA Waibi abenkondo batuwaire ente Owekitiibwa Atibalira Martin ate ngoyo tumweta musomesa owena wantale ente owena wankandula Omugowa Daudi wena KBS atuwaire ente ningini abalemesi Kyoto Ibrahim atuwaire ente Honorable Nakato Mary Mulekwa yatuwaire ente Honorable Mire Babalanda atuwaire ente baba ni Mwanjuzi family yatuwaire ente baba ni balabo abaneyendeire family bona batuwaire ente ise bantu kyabazinga obera batulina mulimu wabamu ebisampa byona mama niwo notekateeka baba kuba abantu abali wano tusaba okwebaza nti wasiimye ebirabo byaife gafuuka amakula era walagira Bukyanga Katukiro kino tikibonangako buno n'omulundi ogusoose okubona kino kyemboine ndikwenda ino okubebaza okolera awalala ndikwenda ba RDC abaliwo banange mujye kuwale mubire ku baba kyabazinga ba RDC abaliwo mwena ba RDC ba deputy RDC ba assistant RDC